into eyenzakala ekhuzani emabhida noma nanijabula nifonelana kumnandi nathi ibambe ngakho angithi ibambe ngakho impucuze ke siphuma kuyona esangweni kwahlunyezwa abalandeli bami esangweni bahlunyezwa kabuhlungu abalandeli kune mandate eyakhishiwe ikhishwa umthetho wama security ukuthi akuvinjwe iblue nation inhloso lapha kwakukuthi iblue nation ivinjwe ingakwazi ukuthi ibuse njengenjwayelo imandate yakhishiwe mabefika bahlunyezwe kuthiwa amavuvuzela awangangeni kusuka nini amavuvuzela engangeni emcimbini imuphi ngisho ithikithi ngisho kuphi akazi ivuvuzela yaba isikhali ivuvuzela plastic kuthiwa ungangeni qala lapho ukuhlunyezwa kwami ubani umculi oseke wakhuluma ngalokho ukuthi wrong lento yenzakala ekhuzani ivinjwa abalandeli bakhe kumnanda ngithi nakikiza makushawa mina right mangifika mina stage akwenzakalanga ngendlela esavumelana ngayo mina nganqanyela ingoma ahambe kuma video ubona ingoma yokugcina iyaphela yini yanqanyula ingoma yonke lonto yababhlungu mina kodwa akukho la engakhuluma khona ngoba ibambe ngakho mangabe kuyimina i-performance yami ngangiyisethile masiperforma thina sikuma rehearsal khona umfana omalapha acuphe iwash sibone ukuthi sirane yonke from eqaleni zicikile sibone ukuthi ilesikhathi esivumelane ngaso yini mina kwimpucuzeko ngatshelwa nge-hour ukuthi ngizoperform i-hour ngalinqabi i-hour ngathi ngoba baningi abaculi ngizothatha 25 minutes u5 minutes kube ilokhuzana mhlambe ngikhulume nabantu ngibingelele labantu kodwa ngizothatha only 25 minutes for i-performance ngathi ngoba baningi abaculi abafuna uperforma baculi into engifuna ukuntshela yona aninalo iqiniso ninenzondo emangazayo akho ngisho yedwa mina umculi ngamehla ngenhlamba ngihlezi ngihloniphela nje ngishayela umculo ngihloniphela bonke abaculi mangihlangana nabo ngiyahleka iveze lomhlathi izinya akekho umculi wathi wakwanxaphelwa yimina anginanxa namculi kodwa abaculi banenxa nami engayazi lolu ubumbano engilwakhala aliqala namhlanje ngifike emine company nengane zomama wazi washo ngisho baba uNgcobo alala ngokuthula uMapholoba wathi khuzana akekho umculo ofana nawe emhlabeni nje jikelele ngimdala mangengaka ngimpunga mangengaka akekho umculo ofana nawe mina ngifike mina company nengane zomama abaculi behlukunyezwa bekhala nabo bekhala ibhungane ukuthi ayi bafethu sisebenziswa kahle emculweni ngathi mina konakaliphi awuthola umlando wonke ngathi mina into engizoyenza ifuna mina la ngisebenza khona ngeke ungijabulise ukuthi mina ngiyogida eThekwini ngiyogida kuphi kuma festival kodwa kukhona umculi engisebenza naye ecompany maskandi kodwa engabi ingxenye yefestival ngathi mina enkampani ngangizomama ngathi ubaba Khuzwayo ngangifakaza namhlanje ukhona uyaphila uDlubheke ngangifakazela uDSD ngangifakazela ngathi mina uma bengena befuna mina izothi mina siyikhombo siphuma sibathathu uma ngabe uqasha ukhuzani akayi khuzani lo festival engekho omunye umculi akayi uDSD engekho omunye umculi leyo nto leyo ngayenza kwaze kwakhona abahleli ababethi wena khuzani uzodlala ubaba uKhuzwayo ufuna ukuthi uthathe lokhuzana uthi uthathe ulokhuzana uDlubheke ngathi mina cha leyo nto leyo umbono esiubophile sobathathu ngathi mina ngoba laba abantu babahlela umcimbi angifuni bahlukanise ngifuna ukuthi mabeza kithi masithi ahlukane sisho ukuthi sisho ngani ukuthi ahlukane sithi sisebenza ndawonye lathi igama nizokwenza kanjani lo ngathi mina shayina ingoma sihlangane sonke uma sihlangane engomeni sizobatshela siyabola leli ngoma ukuthi ngakhetha ingoma enamandla kwalibhamu yamqula kwethini ngabathatha abafowethu ngabafaka leyo ngoma kuleyo ngoma leyo namhlanje abanye abafowethu esasenze nabo lokho bathi leyo ngoma ngangineme ukuthi ngifuna ukuqakisa usibani kodwa iqiniso lithi leyo ngoma ngangiyenzela ukuthi sikwazi ukuthi sibonakala sisebenza ndawonye waphawula uDlubheke wathi uDlubheke bafowethu umbono omuhle nami ngiyacela
sishayene le ngoma kwi-album yami sahamba futhi saku album kaHlupheke safike sayishaya futhi ingoma bayithanda lonto abanye abaculi bamanye amakhampani ba-approach ubaba uKhuzwayo bathi lento niyenza kanjani ngoba sesinibona niphelele nonke kuma-festival wathi uKhuzwayo hayi abafana bayihlanganela abantu abafana bona basehlukana kwakhiwa into okuthiwa umpheme kwathiwa siyayithanda le yanto akwakhiwa umpheme abaculi bevele behlangane bonke emphemeni senze le yanto eyenziwa kuy'ngane zomama leyo nto eyagcina iba nobuxoki futhi bama-artist umhlangano wompheme la kwakuzokhona umpheme ko-DST bagcina la kwakushawa khona impama kwakuwumhlangano wompheme loyo ngoba kubukwe into enhle sasiyenza eyayiqhamuke nami ngoba ngithanda ukuthi kube khona ubumbano lokho ngakaze kungisize ngalutho ukuze ube namhlanje engingakaze kuze kungilekelele ngalutho ukuthi mhlambe khona into engayenzayo lapha nalapha kwawona lo bumbano lwagcina luphela ekhampanini luqedwa ubani qedwa uDST owayena eseyihamba imicimbi engasasitshelile thina ethi hayi ubani uyolontsha ubani uyolontsha ubani uyolontsha lo muntu uthi uyolontsha kuyagcina lonto leyo iphela nami ngayihambela nobani wayihambela ngizama ukuthi lento lena siyenze ibe yinhle ibe yinto yaphambili right mina ke la emculweni nginyama nambana emculweni bayazi abantu abaningi